Waalaikumsalam Lun sambut salam dari Bang Birun Bandro gede katrep kagado tan le medieun Lun sangka adun tan le mengkisah Habe lun tanyong rata jut urang panade adun Kahe lun mita puke di kampung Atau lambudeun Atau bakneun sibuk kerja Puke di kampung Atau lambudeun Atau bakneun sibuk kerja Masa pun geja balon tan gekeun rapli mengbuleun hana deuh rupa aleh pusala ulun ngon adun sampo gop nyantung ngon tiba-tiba yang nayuh awai balon mejangeun ha balon sunyung aleh nagasa kisah sejarah yang nalun yukeun leunyan kesalun kagulung tiga kisah sejarah yang nalun yukeun leunyan kesalun kagulung tiga Lebulun sabe ku sedat adun hana medumeng raputo asa sampolon relo jambo tengoh leun tan le ulun tung jametro tega Jino kagewo hana sojadung balon yo adun Begah cerita gadoh barosa kon jaga neun balon nyo gekeun dari Jakarta gadoh barosa kon jaga neun balon nyo gekeun dari Jakarta Jamu kat ubat penyakit salun lon tupu adun dokter di Jawa sampona lupa mano isum oh grah Bang Birun gejip ibu sa segala ubat inana Bandung ngon dokter Hanta dem duka gebuka praktek namun lebuleun rata jit urang ubat perasa gebuka praktek namun lebuleun rata jit urang ubat perasa Ludo di dega pasien jamun kenan troh Bandung ja unjuk rasa diu pulang peng pasien dikeun ubat handi dung kenan pegisa rupa jih gemegat ubat le adun nyan anu kuyun ngon gapulaga gepegah pule penyakit pandum segolong geplung gewo udesa gepegah pule penyakit pandum segolong geplung gewo udesa Oh bansa retro balon gesenyum tekem di adun ban leuh lambaya ngan senang hade sabe ulun tung tetap lon senyum ngon balah sapa
นอยู่ตามองเบะเลดองบ้าลื่นซื้อบับตันเลซึ่งกาลือล้นบุงกาตามองลำรูมอดีกากาล้นลืงเบะคือนำอูจืนหรือโดดทาดอะไรตามองลำรูมอดีกากาล้นลืงเบะคือนำอูจืนหรือโดดทาดอะไรล้นสังกาสือโบดหานาดือบูลื่นมาลำการือหนึ่งรับดูบิดฟ้าจาปิเกกาซาดากือวบะกือปลุงอ๋อล้นบารุงกากือลัดนูกากือบาเลฮาบาบาล้นกือสูรุงริกาyangล้นคืนกบสุสนกาตามันต้องตันกือเทเลก็ปายาปลูกปากีกือจืดขึ้นหอกือบามูกามันต้องตันกือเทเลก็ปายาปลูกปากีกือจืดขึ้นหอกือบามูกาParang tanta jam be tajah na lưng be pugle adeng kapanen raya be puru nopo di jem lam udun kon anu bayum rayo lam cintra ano di pande hanso ebi lưng be taboh benteng Raya deka kuturi engkot Bena jo kareng Kuputa jadun kawetan mada Kuturi engkot Bena jo kareng Kuputa jadun kawetan mada Menyo mepandon Ujung menjabeng inan ke ureng Meho cerita kibanta pegah ahli mejangun Bijo si kureng tabalah dua Pat ke si kula dileyo jamun cara mubileng Meduka angka coba ke jumlah Kiban sadum baru judakan hasil karya Coba ke jumlah kiban sadum baru judakan hasil karya Gekun tan tega si ulu benteng badan ubek leng Mejaut rusa memang nyorusa Han di talum gajah lamputen sering diputa Bena penyakit na ubat mandum Han payah dalum Rusalam rimba ubat mujarab Penyakit becung Besering adun cit pohjus naga Ubat mujarab Penyakit becung Besering adun cit pohjus naga Meno ke kisah dokter boh kuyun meruno makun Dalam irayahan mungkin masa Darubuh kareng habalun sunyung jit meho makna Kasep ke ono lubeh ngon kureng adun Halo ngon gasa bena lam hade benci mekaleng haba yang lon kun bene pedosa bena lam hade benci mekaleng
Habayang lun kun be nungpu dosa. Terima kasih Barakan Bandung yang kagedukung, kamu beri kapat yang nasalah, mohon gemaklum singoh lun sunyum lain cerita. Pat yang nasalah mohon gemaklum, singoh lun sunyum lain cerita.